nibyo yabivuze. turabajije gusa turabajije usigaye n'umukirisu Ibyo ni banga cyane. ariko iyo umuntu ahebye ibyaha akajya mu mana muri Yesu arabitangaza bitangaza akabyemeza ati jya nagiye nagashinga intahe nakare bavuga ngo umuntu umenya aho yacumuye ntumenya aho yihaniye Ni byiza cyane. ingorane ni ingorane asore ni impora Amahoro. anyway ntacyo kazo kamugomba ndakubaza ni kamwe kubanza kitakuriye kucubana izi kurakora umaze guhamaga kuja mu ndirimbo ya TSS The Spirit Soldiers Control wiyumvise gutanga gasore canke ariko wabone bugiye gutera muri iyo ndirimbo nka gasore First of all, cyowe nshigikira ibikorwa byiza kandi narakunze indirimbo bwa mbere. Narakunze ingene yaririmbye, narakunze ingene yakozwe. Please ndi umu artiste, ninga gusapotinga abandi ba artiste, nibisanzwe cyane kandi ni byiza cyane. none kumengo nye bivuga umengo nawe wari wiyemera cyane kandi byiza cyane kandi bisanzwe cyane mu gihe tuzi n'umuyisilamu wayigiyemo gute Ushobora kuba uzi n'umuyisilamu ariko ndafise yanjye mashwa y'iwanje mu buzima petetre ko ushobora kuba narahindutse cyane ariko birapfa. ariko none mzee uri umuyisilamu kandi uraja gusenga amasaha yose no kwijuma uri gusenga ndashaka kumenya feedback nyuma yo kugaragaye muri clip ya gospel uri kuractinga kandi uri kumwe na team TSS urafise nani feedback ya mizima bagenzawe ukuvuga ku byerekeye feedback kuba nararinze muri gospel feedback ya bagenzawe ba mizima ba sœur icyo nkora sindabikorera abamizima cyangwa abakizwa gusa ndabikorera abantu bose ni nk'abafana dufise ntidufise abafana b'abakizwa gusa ntidufise abafana b'abapagani gusa ntidufise abafana b'abayisilamu gusa twe dukora ibishimisha bose yego ino ndirimbo target kwari ugufasha ba team TSS ako kandi yari no gufasha kugeza ubutumwa bw'Imana kuri Allah canke ku Mana nta gucire mijambo gasore banzu nyishure gatoya yego yes kwari ugushikana TSS kure ako kandi kwari ugushikana ijambo ry'Imana kuri Allah canke ku Mana okay igikuru gushikana ubutumwa bukumvirizwa kuri nde muri abo bagabo babiri kwari ugushikana kwande ku bantu bose asante sana gasore reka nanjye ndagushimira ndababaza akabazo ego hajya Black FM kurikirwa n'abakizwa gusa cyangwa abayisilamu gusa urahejeje imana ishimwe cyane amen merci beaucoup ewe gasore reka ndagushimire musaza turi kumwe na TSS kindo n'abamukije birthday muri studio za Black FM baba unaongea na Psiu TSS oye nomwe muri bo control forever yego umeze ute musaza ni Mr. Psiu baba Mungu yego ni Mr. Psiu mnaongea mzee wangu biko baba safi kabisa bwana ikunji unakukumbuka sana baba Iwan, I miss you so much too. I love you guys. mzee urikura missing umuhungu mugawe PDD ona PDD hewe si bintu nkore Okay, mwakoze cyane. tugushimire uba wadana akazi keza ko wibuka twahebanye Imana babe ugarukire ibanga twihaye twe nawe urarizi Mwakoze cyane turavugana turavugana binaisha